Reka tubifurize gukomeza kugira ijoro ryiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru byacu muhereye no ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi makomine agiye atandukanye. Turi ku igenekerezo rya 27 ndamukiza 2024 tukaba tugarukanye amakuru atose yabatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijya nino cyane nkaye mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi video racubona ijambo sabone ufyonde ko rucubona nakazogera ufyonde ko hama tuje turabana amakuru tukugeza kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe afatanyije n'itsinda ry'abamenyesha amakuru nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu kandi akibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, aho tuba turebera hamwe inkuru ziri gutrendinga ahandi ahariho hose usibye ahangaha honyine habagezaho inkuru mamo, inkuru ziri kuvugwa vyanyavyo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko twinjira muri politike neza tukazibazanira inkuru ziri update. Mbahaye ikaze rero muri aya makuru agezweho. Turaza kubabwira ko umunyamakuru wamenyekanye nka Florian Irangabiye watawe muri yombe hano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arahwihwiswa ko yaba yitavye Imana akaba yishwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Turabigarukaho muri aya makuru. Turaza kukubwira ko kandi umuryango wa Florian Irangabiye, umugabo ndetse n'abana be bamerewe nabi cyane bivanye nuko bakomeza kugenda bikanga ko ubutegetsi bwahita bubahohotera nabo bukabica mu buryo ubutemewe n'amategeko. Uku kwikanga biri gutegwa n'iki mu gihugu cy'u Burundi? Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Sivi byonyine twinjiye muri gereza bigiye bitandukanye dukurura amakuru bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi kitita ku mfungwa, ubwo nabarungitswe mwibohero hariya Igitega ndetse n'andi mahobohero mabi cyane mu gihugu cy'u Burundi, dore ko atubahiriza agateka kazina muntu. Turabigarukaho muri aya makuru. Ivyo byose si ibyo byonyine, munyemere twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho tubambure page turebe ibyo turaza kubabwirayo. Turaza kubabwira ko ubungubu SADC South Africa indege igeze igoma izanye ibitwaro bikomeye cyane bigiye kwifashishwa n'umutwe wa SADC, umutwe udasanzwe uharanira inyungu zibi ibihugu nyine bihuriye mu muryango wa SADC waje kurwana hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe bari kwibaza byinshi bigiye bitandukanye kuri ibi bigwanisho bisha bizanywe biturutse muri South Africa. Byose urabyumva muri aya makuru. Turaza kubwira ko kandi ku migwano vyiriwe bimeze Rwindi Sake ndetse na Mushaki Kibumba hose turahagera tubabwire uko ibintu vyifashe muri uyu mugoroba. Munyemere rero twihuse cyane dutangirane n'ibyaya makuru. Uzwi uwamenyekanye umenyesha amakuru ukomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Florian Irangabiye wamenyekanye cyane mu itangazamakuru mu karere k'ibiyaga binini, yayumvikanye akenshi agaya ubutegetsi bw'u Burundi ndetse anagaragaza impande z'uko ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje kwigira nkana mu kuba bakubahiriza uburenganzira bwa muntu. Aya makuru yasohotse bivugwa yuko Florian Irangabiye yaramaze iminsi myinshi iheze agwaye mugabo amerewe nabi, niko gusaba ubutegetsi bw'ibohero yuko yagana ku ivuriro bakaba bamuha imiti agakira, ariko ibingibi nago yavyemerewe mugabo nk'uko amakuru tuyakesha umuryango wiwe. Umuryango wiwe wadutangarije amakuru akomeye cyane, uvuga yuko utemerewe ubu kuba wasura Florian Irangabiye, kandi Florian Irangabiye yari umukenyezi ufite abana mugabo abo bana bakaba baraciye babura nyina wiwe, akaba rero yararungitswe mwibohero amezi atari makeya ashize. Amakuru akaza avuga yuko ubuzima bwe rero butifashe neza mwibohero bivanye nuko bagenda ababitangaza. Amakuru yiriwe asakara ijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye nuko zashimangiraga amakuru avuga ko Florian Irangabiye ashobora kuba yaraguye mwibohero akaba yitavye Imana. Ni mu gihe ngo hamenyekanye amakuru nk'uko ubutegetsi bwagiye bubitangaza, bamwe mu bapolisi
biri kuvugwa yuko rero ngo yashatse kuba yatoroka ngo mu ibohero mu bugambanyi bukomeye cyane ngo yaba yarakoranye n'abacungagereza ubwo n'abapolisi. Ibyo byateye impungenge ubutegetsi bwa Gitega, mugabo ubu gereza afungiyemo bivugwa yuko irinzwe cyane. Amakuru rero dufata ari inyuma ya gereza nuko uyu nguyu bitazwi neza niba akiri muzima cyangwa se ari muzima, gusa amakuru ari kuvugwa yuko uyu nguyu amahirwe yo kubaho ari makeya bivanye n'uko ngo yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye, ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye bwamugaye bikomeye cyane nyuma yo gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo kugambanira igihugu. Icyo cyaha cyonyine cyatuma ubutegetsi buriho bukwivugana, ubutegetsi bw'u Burundi kubasha kumenya ibiri ngaha mu ibohero biragoranye cyane. Gusa ku makuru dufise y'imama nuko amagara ye atifashe neza, kandi bikanavugwa yuko amagara ye atifashe neza nk'uko umuryango we ubivuga. Gusa umuryango we tugenekereje uko wagerageje kuba watuganirira mu kiganiro waduhaye, wavuze yuko amahirwe ari makeya kuba uyu mupfasoni yaba ari muzima, dore ko bihebye bakavuga ko Florian Irangabiye ashobora kuba yaraguye muri gereza, kuko nabo barihebye bikomeye cyane. Ni amakuru ye baronka ndetse no kumusura byemewe nk'uko bagiye babitangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Basabye ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye kugira ikigongo gikomeye cyane kuri uyu mumenyeshamakuru watawe muri yombi mugabo vy'amaherere, dore ko Florian Irangabiye yajyanywe mu nkiko zikomeye cyane ariko anafite umuburanira. Uyu nguyu yagaragazaga ingingo zikomeye cyane avuga yuko arenganywa ndetse bari kumwinjiza muri politike, yuko ibyaha byose ari kwagirizwa bishingiye kuri politike, kuba yagambanira igihugu. Gusa amakuru yaje kumenyekana nyuma. Florian Irangabiye hari amafoto yagiye acicikana ari kumwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ubwo sinzi iyo bari gusa ayo mafoto yagiye atrendinga bibabaza ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse muranabizi ko kandi ubutegetsi bw'u Burundi butabanye neza n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Muranabizi ko kandi ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bwafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuba bafunga umupaka uhuza ibi bihugu bibanye. Ibyo rero bamwe ntibatinye kuvuga ko yaba yarazize kuba yaraje mu gihugu cy'u Rwanda Florian Irangabiye, kubera ko ubutegetsi bwa Gitega bushimangira amakuru akomeye cyane yuko umugambanyi ukomeye igihugu gifise ngari u Rwanda. Ubwo rero ibyo byose, ibyo birego byose, abasenguzi mpuzamahanga bya politike bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko Florian Irangabiye yaba yarazize amatere ndetse n'ibyaha bishingiye kuri politike, mugabo ibingibi ngo nta shingiro bifise, nuko ubutegetsi bwa Gitega uwo bwishizemo ndetse n'uwo bari kubona buzabangamira ubu butegetsi bahita batabwa muri yombi vuba na bwangu. Si umwe si babiri, n'ejo bundi mu minsi yahise mwamenye amakuru y'undi munyamakuru watawe muri yombi, ahwihwisa amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Gitega ngo buri kugenda butanga imipanga, icyo bizwi nk'imihoro, ngo kuba abayitanga. Gusa iyo mipanga byavuzwe bityo, uwo nguwo yamaze kabiri yidegembwa, yahise afatwa atabwa mu ibohero. Ivyo ngivyo rero abanyamakuru bakomeje gutabwa muri yombi mu gihugu cy'u Burundi bazira uko babona ibintu, bazira gutangaza amakuru y'imamo. Gusa ikiriho nuko umunyamakuru w'umwuga atangaza amakuru uko ari ndetse ari n'ay'ukuri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko agahita abizira. Abenshi rero bakomeje kugira ubwoba bukomeye cyane nk'uko bakomeza kugenda babitangaza, bavuga yuko baba bafise ubwoba mu mwuga wabo w'itangazamakuru, kuko baba bafise ubwoba yuko ubutegetsi bwa Gitega buzabata muri yombi nk'uko bagize abatambukanyi ndetse na bagenzi babo babamenyesha amakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane
tujye ku yandi makuru. Biri kuvuga ko ubu ngubu bivanye n'uko hamenyekanye amakuru ko abagiye bakomakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bamenye amakuru yuko hari abategetsi bamwe na bamwe ndetse n'abamenyeshamakuru ngo baba bashaka gutoroka amagereza. Ivyo ngivyo rero ubutegetsi bwavuze ko bugiye kongera sekirite y'amagereza ndetse umutekano ku magereza ukongerwa. Ubu ngubu ku mafoto twabonye ndetse natwe twahigereye nka Burundi News TV Empire twabonye umutekano wakajijwe ndetse Gitega mwibohero rikuru riri Gitega n'abasirikare n'abapolisi ba Special Forces abasoda bakomeye cyane noneho birindira amagereza ku bikoresho n'ibigwanisho bikomeye cyane birimo amasasu biteguye guhangana n'abagerageza gutoroka mwibohero. Ibingibi bigatera ubwoba abene igihugu dore ko bamwe batangiye kuvuga ko ubu ngubu bushobora kuba ari ubwicanyi no kubuza abafungwa uburenganzira ndetse n'ababasura muri ayo mabohero. Bavuze yuko igitugu gikomeje kwiyongera hano mu gihugu cy'u Burundi gigizwemo uruhare n'ubutegetsi buriho. Ibingibi rero bakomeza kugenda bashimangira amakuru akomeye cyane bavuga yuko mugabo ibingibi bitagakwiye. Ubutegetsi bwagakwiye mbere yo kuba barungika umuntu mwibohero bagakwiye gukora amatohoza neza bakamenya impamvu n'ibyo yakoze niba ari byo koko kumva igihuha bagahita bamuta muri yombi. Basiguye ko ibingibi bitabanezeza habe na gatoya. Munyemerere twihuse cyane tuve mu gihugu cy'u Burundi twerekere ku migwano ku bijyanye n'imigwano iri kubera hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru amenyekanye ubu ngubu ubwo biri kuvugwa ko umutwe wa SADC uzwi nk'uwaturutse muri South Africa ndetse n'ibindi bihugu. Uyu muryango wa SADC urakomeye cyane mugabo kandi umenyereye kugwana muri iki gihugu ca Kongo si rimwe si kabiri uje muri iki gihugu. Amakuru ahari rero nuko uyu mutwe wa SADC uzanye ibigwanisho bishasha. Ubu ngubu indege ikabishitse ku kibuga mpuzamahanga ca Goma. Bikaba biri kuvugwa yuko rero iyi ndege ngizanye ibigwanisho byo gufasha uyu mutwe wa SADC kuba bahangana n'uyu muhari wa M23 kuko hari amakuru avuga yuko umutwe wa M23 wabereye ibamba rikomeye cyane umuryango wa SADC ndetse n'ibindi bihugu byaje kuba bagwanya uyu mutwe hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa yuko hari wa M23 umereye bikomeye cyane umereye nabi abangaba abari bo bose biha kugwanya dore ko amakuru yatangajwe no munsi nuko M23 yivuganya abasirikare bagera kuri 18 bari ku ruhande rwa FARDC. Gusa ntibatangaje amakuru yaho baturuka. Ntibavuze ko ari abo muri SADC cyangwa se Wazalendo cyangwa se ingabo z'abarundi. Ntibigeze basigura ivyayo makuru neza. Gusa bavuze ko ku migwano yabereye Rwindi ndetse na Kibumba habayeho kurasana gukomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Bituma rero abagwa muri iyi migwano bakomeza kwiyongera iminsi yose ndetse iminsi yose bakomeza kugenda abahatakariza ubuzima. Gusa abatari bake barasigura ivy'ibi bigwanisho bishasha bigeze mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano ku kibuga mpuzamahanga cya Goma. Abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abakurikirana hafi iyi migwano barashimangira amakuru akomeye cyane bavuga yuko ibingibi bishimangirwa ko SADC yabije kurangiza ibintu yabije gukura M23 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. South Africa, Afurika y'Epfo ni igihugu gikomeye cyane mu gucura ibitwaro bya kirimbuzi ndetse n'izindi ntwaro zigiye zikomakomeye. Iki gihugu kirakomeye cyane ku nganda ndetse n'ubukungu. Ubwo rero sibazi neza icyaba kije muri iyi ndege. Bamwe gusa barashimangira aya makuru akomeye cyane bavuga ko iringiri rishobora kuba ari iherezo rya M23. Ibingibi barabishingira ku makuru akomeye cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 SADC murabizi ko yaje guhangana n'uyu mutwe wa M23 bikarangira uyu mutwe wirukankanye SADC bikarangira n'ubundi umutwe wa M23 utsinzwe ugahungira
bagahungira mu bihugu bibanye n'igihugu cya Kongo, abandi bagashwiragira amashamba bivanye n'uko uyu muryango wa SADC wari watejemo hano muri Kongo ukaza kwirukana uyu mutwe wa M23. Abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi iyi migwano baravuga yuko ibi ngibi bishobora kuba ari amateka agiye kwisubiramo, cyane cyane ko SADC ubu hatibazwa impamvu itaratsinda intambara, kuko mu makuru twaronse mu minsi yaheze nuko abangaba bemereye imbere y'umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yuko bagiye kwirukana umutwe wa M23 burundu, ndetse bamurahirira mu maso ko bazabikora ubundi bakarangiza mishoni yabazanye. Ibi ngibi ariko amezi ashize ari menshi tutabibona nk'uko bagiye babitangaza, ahubwo M23 ikaba ikomeje gusatira umujyi wa Goma. Ibi ngibi benshi bashimangira ko ishobora kuba ari amayeri akomeye cyane yo gukomeza kureshya umutwe wa M23 uzi imbere ubundi bawukubite neza. Ariko nubwo bavuga ibi, abo ni abasesenguzi, nituba twarabibonye, tuba tugihanze amaso ibiri ku migwano. Amakuru afatika ava ku migwano iri kuba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho tuvuga ibyabaye ndetse ibyo basesengura tukaba tutabibwira abantu kubera ko biba bitarabaho, bimwe na bimwe ari ibitekerezo by'abanyepolitike bagiye batandukanye. Ivyo turabishingira ku makuru akomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi aherutse gutangaza avuga yuko mu kwiyamamaza kwamuranze hariya Bunagana ndetse n'ahandi, yavugaga ko umutwe wa M23 azawirukana mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibamugirira icyizere bakamutora muri manda ye ya kabiri. Gusa ivyo ngibyo nubwo byagezweho agatogwa mugabo mu majwi abatari bakeya bakunda kuvuga ko ari amajurano yayibye. Umutwe wa M23 niyigeze awutsinda kandi niyigeze anawirukana, ahubwo wakomeje kumugaragariza imbaraga zikomeye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemere twinjire mu migwano, tuve kuri ayo makuru yamenyekanye muri uyu mugoroba tujye ku makuru ari kuvugwa ubu. Lawrence Kanyuka, Bertrand Bisimwa biri kuvuga ko umutwe wa M23 mu nama ikomeye cyane iri kubera Mushaki. Ubu abayobozi bose ba M23 ngo barateranye bikomeye cyane mu nama ngiri kuba yabera hariya Mushaki muri teritwari ya Masisi. Bikavugwa yuko aya makuru ari kuza avuga yuko uyu mutwe wa M23 uri gufata ingamba nshya, kuko ngo igerereje umugambi wayo wo kuba yafata umujyi wa Goma, dore ko umujyi wa Goma wirwugerwa amajanja n'uyu mutwe wa M23, kuko mu minsi yaheze yatanze akarorero gakomeye cyane uhungabanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse binavugwa ko umutwe wa M23 waba watatse bikomeye cyane ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ukaba wacyatatse kandi ukarasa indege za gisirikare. Ubu ngubu amakuru arashimangirwa avuga yuko umutwe wa M23 kuba utarafata umujyi wa Goma ari ubushake bwabo. Ariko abenshi bakavuga yuko nubwo hari bamwe mu banyepolitike bavuga ko ari ubushake bwabo kutafata umujyi wa Goma, ahubwo ngo M23 ishobora kuba yaratinye igitutu cy'amahanga nk'icyabayeho mu mwaka wa 2012, igitutu amahanga yashyize kuri uyu mutwe wa M23, kuko icyo gihe wafashe umujyi wa Goma iminsi igera kuri 10 ariko uhabwa gasopo kuba warekuye uwo mujyi mu minsi itarenga 10 gusa. Kandi uko amahanga yabisabye niko uyu mutwe n'ubundi wahise ubikora, wahise urekura uyu mutwe uhungira mu mashyamba. Benshi bakavuga bati ese iyo nama iri kuvuga iki ko gufata umujyi wa Goma bitoroshye kandi amahanga itagurukira rimwe? Gusa bakavuga ko ari amayeri ya M23 ntawamenya iby'iyo nama icyo igamije. Gusa amakuru atugeraho turi guhabwa n'umunyamakuru
umunyamakuru wacu uherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatubwiye ko iyo nama iriho ndetse iri kuba yanabera no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi mu gace ka Mushaki, aho M23 imajije gushinga ibirindiro bikomeye cyane ndetse n'abaturage bayo. Ubona ko M23 iri gukoresha amayeri akomeye cyane ndetse na politike nshyashya yo kuba yakwigarura imitima y'abakongomani. Biravugwa yuko M23 yatangiye kubaho mu buzima busanzwe ibana n'abaturage ndetse igashyiraho n'inzego z'ibanze. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.